Yesu Kristo alikufa, siku ya tatu kafufuka. Yeye ni ufufuo na uzima, alishinda kifo na mauti. Yesu Kristo alikufa, siku ya tatu kafufuka. Yeye ni ufufuo na uzima, alishinda kifo na mauti. Utawafufua watoto wetu, ile siku ya mwisho, wazazi wetu, utawafufua na majirani, ile siku ya mwisho, marafiki wetu, utawafufua watoto wetu, ile siku ya mwisho, wazazi wetu, utawafufua na majirani, ile siku ya mwisho, marafiki